Nizan Khan Pulal Chuan Thanga MLA Aizawl South 2 BL2 ZPM General Headquarters Treasurer ni Bok Chuan BL chung Salem Veng Tlo in Local Council kai Shwai na in Khotlang Shwai tu NGO Pol Shang Shang Tenen Khotlang Hmasawnna tur an Sawiho he khuna hian BL2 MLA Chuan thu soin Salem Veng Recreation Center chale changtlu tak din turin ngai to na seng mek ti soin NGO te po in ngai to na lo seng turin a be sei ti asoi kalphung thar mi pui sarkar hnoya chuan na chaturani a ruwa man na konga po Khotlang le mi pui ai o den mi pui hwap zo ngei turin kan thokho zel turani ati Salem Veng Recreation Center din na tura po hian chengwei bel saruk abul channan ruwa man ani a achul ang zela ruwa man na siam chho zel turani ati he huni Salem Veng oime committee ruma mangin local council chairman pukelal roding an akai shwaya local council member bak oime MHEP MUP le ZPM unit shang shang shwai tu te antelani Aizawl South 2 BL2 MLA Pulal Chuan Thangan kalphung thar mi pui sarkar hnuaya khotlang huap zo theyang ber zelap malak tumani ti asoi ZPM Treasurer ni Bok Pulal Chuan Thanga hi ani jang khana BL chunga Salem Veng tlo in Salem Veng Local Council kai shwain khotlang le tlom ngai po sang sang te neng khotlang Hmasawnna turan Sawiho Pulal Chuan Thanga chuan Salem Venga Recreation Center thale changtlung din turin ngai tuana an seng meka mi puiten tangkai tak an chhor theinan hemia tan hian NGO te chu ngai tuana lo seng turin a cha Recreation Center din hi in thlanma atanga lo soifo to ani angin angai poimo ti asoi Pulal Chuan Thanga chuan kalphung thar mi pui sarkar hnuaya chuan na a thatur ani a arwa manna ko nga po khotlang le mi pui ai o te nen mi pui huap zo ngai turin an thokho zel don ti asoi